Money can't buy happiness daw. Pero try telling that to your electric bill, tuition, or medical expenses. Kayang bills diligin mo dawat og happiness as payment. Ug napay maingon nga kwarta dili importante? Sige daw be, ako na lang ang inyong kwarta. Pero kidding aside, mas lami gyud ang paminaw kung wala ka naglisod sa kwarta. Klaro kayo na. Kay bao ba ka nga daghan kayo sa atong external problems masolbad sa kwarta? Gas, bills, tuition, tambal, emergencies ug small comfort sa life. Kana tanan, kwarta ray solusyon. Pero mao ni ang twist. 90% sa problema sa tao dili day tungod sa kwarta. Dili tungod kay pobre ka, dili tungod kay gamay kag sweldo, dili tungod kay wala kay business. Most of our deepest problems come from bad habits, poor mindset, broken discipline, wrong decisions, wrong people, stress, health issues, relationship issues, emotional ones, insecurities, ug lack of purpose. Mao nang bisan tagaan kag kwarta karon, kung naani mo ang problema gyapon ka. Money cannot fix a broken character. Money cannot fix laziness, irresponsibility, emptiness, insecurity, ug pride. Money can buy a good bed, pero dili siya makapalit og peaceful sleep. Money can buy a ring, pero dili siya makapalit og faithful relationship. Money can buy followers, pero dili siya makapalit og real respect. Mabitaw ni ingon si Jim Rohn, if you fix the money but you don't fix the mindset, you will lose the money again. That's why daghan na kadaog sa luto pero na bankrupt gihapon. Daghan dato pero depressed. Daghan sikat pero empty. Daghan na sa power pero walay direction. Daghan na success pero walay peace. Kay kung kwarta pa ang solution sa tanan, dili unta mag-divorce ang mga rich couples. Dili unta mag-suicide ang mga celebrities. Dili unta magguba ang pamilya sa mga dato. Dili unta masayop ang atong mga leaders. Pero nganong nangguba man gihapon sila? Simple lang. Money solves external problems. Mindset solves internal problems. Character solves long-term problems. Money gives comfort. Mindset gives clarity. Character gives direction. Ang kwarta makatabang kayo, yes. Pero dili siya makahimo og bag-ong kinabuhi. Ikaw ra gyud ang maka-change sa imong kaugalingon. So kung